Ljubavi među zvezdama Granda su od početka plijenile pažnju javnosti. Neke su bile i prošle, neke su završile brakom, a neke su okončane razvodom. Najnovija je ona između Aleksandre Mladenović i Isaka Šabanovića. Dvoje mladih zvezda Granda u vezi su od 1. marta, a sada su oboje medijima to i priznali. Aleksandra je nedavno u magazinu In otkrila da je ponovo zaljubljena, što je bio signal paparazzo lovu da je prati i eto, uhvaćena je sa kolegom Isakom, s kojim u posljednje vrijeme često zajedno i nastupa. Na YouTube kanalu Sanje Marinković ona je otkrila da se tako i rodila ljubav. Tačno je, Isak i ja smo već 2 mjeseca u vezi, nismo htjeli još uvijek da pričamo o našoj vezi, ali kad su nas snimili ne možemo da lažemo, otkrila je Aleksandra. Vezu sa Aleksandrom potvrdio je i sam Isak, koji je za medije rekao: Aleksandru sam upoznao na njenom nastupu, došao sam sa još nekim kolegama da se malo provedemo, a par dana nakon toga bili smo gosti na jednom veselju i tu su se desile varnice. Ona je prije toga izjavila da sam joj simpatičan i prijao mi je taj njen komentar, ali pošto sam jako stidljiv, teško da bih joj prvi prišao ma koliko god mi se svidjela. Iskren je pjevač. Kako kaže, koleginica ga je osvojila samopouzdanjem, smislom za humor i razumijevanjem koje je pokazala za mnoge stvari, rekao je Šabanović. Želimo im puno sreće.